لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کورند مردم، خنده می کورند خنده. لحظه تفریح. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин. бу шеър менависад. Ашур Сафар ба калхози Ленингради ноҳияи Кӯлоб меравад. раиси калхоз Абдуҷаббор Зардиев ӯро хуш қабул мекунад. дар рафти суҳбат раис аз шоир Қутбӣ Киром, ки моҳи қабл меҳмони калхоз буд, пурсон мешавад: устод Қутбӣ чӣ хел аст муаллим? Шукр нағз, ба фикрам дар бораи шумо шеъре навиштаасту ба қарибӣ чоп мешавад, мегӯяд Ашур Сафар. Табассум мекунад Зардиев. ту нисфи калхоза хурди як мисла нанавиштиву ӯ ба як коса шӯрбо шеър менависад. لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کورند مردم، خنده می کورند خنده. لحظه تفریح. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин. لحظه تفریح. در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمتاللهیف، محرر لطفیه قربانова.